They are my friends, they are my students, so they really best in everyone. I hope that demonstrating the Pacific will bring up a very competitive Meskipun ya Pak Payo Wono Medan Rati dalam pagi akan subuh. Dan in the under 18 girls best relay, we have from Moran Secondary School, Forest Aid, Idolin Linkoy, Grenhun Linkoy, and Single Pistol Maui Linkoy. And the 16 in the school. But the Anderson Brandon Kufar Marwin, Mankieko Versak, Jason Samhanusi, Bawang Kusikin Boy. Benar, bro, kita ikut kecil, bro, benar, favorite. Tak ada yang mungkin dalam ini.
Pagkatapos ng tingkimen kami tingkati, meron tingkap, kami nagtitulungan pada akhir sendal, kami hanggang kakar playground. Today siguro ini juga berbuat di betul mengetahui bisa terbentuk dan dari program dalam sendiri. Ini Rifki jam. Hah? Rifki jam juga.